Weche go mago mamulo weche mag ohala wedo kanyo ni johala mago mabende loko e chiro mano magi Gikomba mayudore bore Nairobi kocha sani to koro kwano lal mathoth banka bende tend county no ne jomoko kuondegi mago mag timo ohala banka bende ndalo 14 mano mane omigi mar mondo omigi dar e kuondego ne oserumo. Johala go sani to koro kwayo piny owacho mano ma county ma Nairobi mondo mi otemo migi kamoro ma ginyalo kete ohelnigi mopogore opogore ka ging'ora ni osebed ka imuko kuondegi mago mag timo ohala. Wach makama ne osir kod Babu Owino. Nilikuja hapa saa 10. Sema kweli nilikuja saa 10 hapa nikapata soko imeanguka yote. Na sisi kama vijana hii ndio soko inatulea. Naona. Mimi niko na duka Buruburu ya Meritiano sneakers. Mimi nachukua viatu pea mingi sana hapa. Basi serikali tuangalia sisi mavijana. Unajua mavijana wengi ndio wanachukua viatu kwa kiuza mtaani, unaona? Serikali tuangalie. Mimi tangu asubuhi hii ndio nimepata. Mwesh. Unaona? Afadhali serikali tuangalie. Naitwa George Ochieng. Sisi ni wafanyikazi wa hapa Gikomba na Kenya tungependa kusema Ruto amebomoa ya kutosha. Ingekuwa tumepewa sasa tungekuwa tumeenda. Na Ruto amebomoa ya kutosha. Gikomba ni 16 acres. Anatupatiaje ya quarter acres? Anatupatia quarter acres tuende wapi? Sasa tunasema hivi, Ruto amebomoa ya kutosha. Vijana wamechoka, wamama wamechoka, watu wanahangaika.